Café no Music. Raidis. Vumba nyima la mwambu ijamuhwa utotombo hajawu ufatfulo umulungu nomsaulimbo nutviva kasumbi ni matota harikala kasoko mona ize malinga kashamuka matelela mwili kwatfuluka kashamuka matelela mwili kwatfuluka lelwa lino lya lwelya lwelya kwatfuluka lelwa lino lya lwelya lwelya kwatfuluka munameneka mwazovo kuzuo mamati ninya moyo unji mwana kachokwe tata sakaseshika nakwaha moyo unji yaya zuzeno vaji tambula kumenika kashamuka matelela mwili kwatfuluka kashamuka matelela mwili kwatfuluka lelwa lino lya lwelya lwelya kwatfuluka lelwa lino lya lwelya lwelya kwatfuluka akwetu yakama wayegulweshi bafunanye majini falanga jikehi jakumwisakakho lamba ujubuya thulo ayelekha mujilanda chikolokolo kunanga kalameneka mwanenyi la ujukotokoto munomachihunda nijile yami kwatuna wanyine keshikunguzanga mfune kwamye kuzenijile uyenka wane tata wangusema uyenka wane mama wangusema uyenka wane asoko jami munomachihunda nijile yami kwatuna wanyine keshikunguzanga mfune kwamye kuzenijile uyenka wane asoko jami George Kachokwe kanameneka Jose Maria Andres Agachafu kanameneka Mwanangana Pashau tambula kumeneka Jamba jamba jambile mama Jamba jamba jambile mama Ine vile yambile mama Ine vile yambile tata Kanuke dia zepa tambula kumeneka Muchisa inga sura meneka mo aze kwa kutuzanga tamtenu kumeneka Akwetu mutsuka ye kulweshi Mwawana ngantu hafa mumuheto Amwande za kujuhunda Yaringa juwa nino Mutsunga ya kulweshi nguta ishi mwambu atauri ngantu Atukana ili ya mama Echapa uomi Blogger Comas Rigore. Akwetu Biese vaya yufuru wila Kalembwe Tunga kontrize
unji mwana kachokwe wawawe.